nti ne tofo bomu nyina ne se omowie bibia no na judge ne kan se debi se obeka se oma that stay of execution no obe grantia na eni nyina so na sebi ensam na omo kan nyina no enya ade a eto asomo enti obe refuse that stay of execution no na the Bono Regional House of Chiefs edi nanankrata no akoma the National House of Chiefs no bi di nanadin aka Ghana ahemfudin ho enti abusuafo the true stay of execution nyonomahene domahene eni Farouk Ahmed ebe fali ye nyina no judge no abone nyina gu nti se ya akwansidie bia ene hobio a esi na nakwan esi the Bono Regional House of Chiefs for ne kwan se yemfa nanankrata no nko pie wo the National House of Chiefs. Abusia edini yesai enuan so TVGH edini yesai so TVGH abusia onyan subscribe we channel ede no subscribe me wa subscribe channel sisi ama me no one like no one comment so comment ni hia pa hia bebrebe kire wadwen ema me uwie no wa share dia ma aforo so nya bia ede ahwe se na ebe ya me di video bia tumu a ubenya bia ede ahwe ama me ena 2 aya notification bell bi ho no me click so click so wo click so a video yan betum bia rubunya notification of phone so na also what me video kro ne ye ekoso wo eye ahemfo nsem eye asanteme mboro mem sampa issue baby bia ekoso bia wonya bia de eti no ho de ekoso bia abusiafo ye kwanfa bia sa akosampa abusiafo ye kwanfa ye kosampa ye kosampa ye sa kosampa ye kosampa na yakọ eye Nana Sama Jafla na personal assistant ho the personal assistant Mr. Nicholas Mr. Nicholas Abu Mahama no ya me bra pen no ya yenko na so yenko no ho ne yenko tie nsem bi wode nsem bi abetudwa emra nana domahene nsem wode beto court wanim se amontwentwen eye sama Nana Sama Jafla gazette no montwentwen so no wonu sumahene ene ya osamodua nse wone ba ya court botugu ye no wode nsem bi abetudwa aza ne personal assistant ye eye nana na dia ma nsem fa metudwa no wonkyerkyere mu yi ne nipa pintin biase nkobu wonu ma wonte sampa nsensem na ekoso ahenye ni nipa bi wonte ase yiye eye me bra Nicholas Mahama Abu wode nsem bi abetudwa ya na wo kyeremu a wo kyerem kosi se emra omo start sampa issue o court nsensem no enipa omo di mu akotena omo fight Nana Sama Jafla ya gina tum ya wo so ya kire opemso manhia ahemfie no omo fight wo mo no eye Nana Domahene eni Sumahene ansa na ba Farouk yi ya Samodua Sena Bloy eno mudi nachi eno mo fight wo mo na ubi ka se die nti no mo fight eye Nana Sama Jafla Domahene Sumahene ene ya so mo fight no edie ntia edie secret be pa na wonte mo fight sa ne man wo krum wudi wo hene wo krum obi an fight wo eba ne sen na sabi esi hene foforo wo obi kuro so a wo de wo mpene so wompese besi hene ne bebo ne man hene be ne man hene wompese besi hene no wompese ye ohene beba na wo pe ono no young boy no beba na boy no so no beba na wo na abetuma control no nti wo pe no edie ntia abusunya mu ya hwerem ensem no kyese emu na ho emayen na eye Mr. Nicholas edue mu kansem bi se eye sampa nkonwa ensem ya samodua ni enka ho babia emra Nana Sama Jafla bi so akire otumfo ya mo tabiri asem ne court mo ya samodua mo di kan ba otumfo da se metutumfo ani otumfo hwe asem ne komu na se enye ne kure se mudi ade ni bi yeye man tia se mo tabiri asem ne court mo de court so a court first one mudi nkuku second one mo kofa adansefo bai bebre bai ene so a mudi nkuku ni nyina Nana Sama Jafla edi nkonim wo mu enti adbane se na still mo force mo ho se mo de mo bedi nkonim wo issue nim
die pan de be pan na sebe suma yiremehene ene eye ajimabedu na ajimabedu epewo sampa ensemu obi anim ayasem sebe ade krodo mo pe okrumo de ayasem sebe na ade baako a eye me de ne se emra omko court no court tena ase din dwene huhu se 1 wo nana domahene na domahene court serve ka kire wo se monko na monfa ne nkrata na Samaja Fra nkrata enkoma National House of Chiefs ena wo twentwen so wanfia wan respondia ma amera court asema kan wo mani twam kokoye itwam ko wie na wo sende wo soma me yede appeal court appeal sabeto wo se omontwentwen nsam no so kakra na esa wo court asema kan wo bu so wanfi 2 ena ya osamodua sabe fale appeal fufu sa de bias bio se sansem no mo de kono nyina no mo ntwentwen so na no kro ba bi a wo de beba enti court tena ase din dwene huhu se 1 wo do ba hene wo nsam ade baaye ye court kan asem ko high court kan asem kire wo no wa muwa ubusu na wo tu wadwum na tena ase din indi sa wo de awe abade a eye nkwasa asem na wo di nti ye botu gu ye na court kan ne lawyer gina mu kasai ni omu ko tu ye sebe ene ye ho ne de senia eye nana personal assistant e kazan sebe ene omu twemra to mra pa eye domahene lawyer ene eye ya osamod eye nana Samaja Fra lawyer ene omu twen pa na nana Samaja Fra ko tu ne lawyer ko tu so many article na kire no se we ko se we ba sisi enti no emremu enti sa ena eno no court ka kire omu se de nana Samaja Fra lawyer ka no wafsom ya bo nana domahene de na tuagu ya ogyemu for doma ebono House of Chiefs de no ya bo atuagu ena 2 ye ba eye ya osamodua soso nsam so ye ba ya osamodua nsam soso no ya court tena ehwe nsam no mu o hwe mu di kirekire mu hwe mu di hu se still ya osamodua nsam o de to court wanim no sabe ento asomo ento asomo 1 first wo de waba serve court ase waba first court wedding kuku second wedding kuku third wasa ababiu asa de afsa file say yen file money yen ko appeal build on some court kan no nukure bi ni baabi nukure bi ni baabi biu ene ho so ye born nsam tugu ye na kire se nana Samaja Fra edi nkunim ho nti weina eye Mr Nicholas ebusa se enti edie pa potibe pa na sumahene domahene epe free sampa edi anu mo pe free sampa for omo pe da biamu mo pa ne se problem mo kreti problem abeto sampa kronim omo kreti problem abeto sampa kronim do pa no kreti problem abeto sampa kronim na sampa ejadam na haahye na haayesei na promesia ne de curfew atum eno mo pe enkofo akuku damasikafu e wo sampa mu di dwadie nyes enkofo keto omo person mu ya no pam wo mu nyina free sampa kru no mu free muko na eya na omo person omo sore ene omo di siani se ya osamodua nkrofo no sore no mu ye gidigidi ye ne mensem fata e prepra nkrofo se behwe se papa pani eye wo he chiame ba akokọ fuom hwese asuko no mabia de odokoye papa yi wo honom se aposifo wo sampa entimi anhwe anso to asemi anchi nipa nantum kese ya tuote sika dia ma wo nti manka ho asem enti to de bia na sabi Mr Nicholas Zimba so mo sorry no mo so face o mi ko mo so me mo tuma face o mo do mo dia yam na ne besiasi but ayena na Samaja Fra se ono ope emra ne chen se wo dia asem be hye wonsem wa ye de enye enti wo ya wo se mo nyai ono ya no wo mpene so but wo ya wo se mo nya din na emra na ne wo mundi emra na nkasa ne wo mu enni mako afe no no ate na Samaja Fra se no kan so munya abote na abote wiema nkunimtie no afi no wate o mase
enti abusua ensem no bebre na ade ba ko a asefem no se apolisifo a wo sampa omoyo modwuma yie pa na emom eto da bia aye omunye the right thing kakra because ensem na ekoso sampa ne ne manema no untimi nkogina ba akofo achi because wo de wo yemra wo hyemra wo na wo hwese mra bibia beto tote se obi dia de ne nsem fata o se wo police ni kro wo chi ni pakro na wo chi ni nyansa enkogina ba bi baako na wo wi a se wemu be yin kwa asem wi na mu dwane a wo nkwachi wo mu wo nkwa hwe mu kwachi wo mu na wemu na mu ti wo ma bi din na mu nya hwe ne be ka tape na okwachi wo mu enti ebesre sampa police division afo mo honom mo ye modwuma yie pa sene na ye Mr Nicholas kan mo ye modwuma yie bet mo nya ma ho nte mo nya na nyeyi na yeyi a yeyi magana enyama sampa nko a sebe muso mu kromofo na moto mo mbade hye te hobio ti se bibi kase esi wo yo na bisi wono ma esi ma hwan mo esi ma ye nyina abusua ye nkasa kese yenko na yenkonkohwe ye bra yenkoti ye bra nsem a wode tudwa ye bra Nicholas ai Abu Mahama yenkoti ni nsem ya na nasama jafrade aso na mana beto ni yenkoti me ye ba e beto so ma send ye kanu ye custody of executioner eye court a wama order say kodi dwumadie bi na ofi say ne court ni kan say koye no udi court a esusin sa court no na yakoko kan ho asem ukwa appeal against enti us record ni say ne court ni say onye no oma won twentwen so kopim say asem na wodi akọ appeal no ye be kan wie enti the stay of execution na eye nwunumahene eni domahene eni Farouk efali ene ano mus record ni say court no ma order na court no di ma the Bono Regional House of Chiefs a omo ye statutory body a mra na ayi omo so omo nyina ho no mu ndi dwumadie bi no say dwumadie na mra ne se omo nye a court kan so omo nye no omo sre court say court ma omo nya ntu ho kopim say asem na omo di akọ appeal court no be di awie ansana so omo betu ho anamo a omato enti omo de baaye no na fa modua Farouk no nso ebe faali bi enti the stay of execution no ebe ye mie no enti na ye kopie mu wo court judge no etuma won wo kire say sene ebe ya ye be kan nsem no na binom epese ye ka nsem no bomu na ye nka ne nyina once wo se da bi ye nka obia ne ne de enti ye de kan fa the Bono Regional House of Chiefs nsem na omudi baaye a na omo pese omo gina so na court no emma omo kwan sene ye be ya adwumadi a court no so omo ndi no na omo ndi no na omudi tudwa ne ye no omo kan nyina ne se court no emma omo ntwentwen adwumadie na omo kan se onni se yemfa na nasama jafla enkrata enko national na yemfa ne din kan Ghana ahemfudin ho no court no ma omo mfa nto ho na ne no omo kan nyina ne se court no wanka asem ne yie na omo gitumu pa se omo kwa appeal court a omo be wini na omo wini nso na samre no nso no na ya gazette na ewie ya gazette na ewie a edi adwuma akwansidie bi beba betu omo so ema nioma yedi ama wansa na omase akọ mramo ansa na omayi na afiri ho edi ne pafoforo aba ne senti no court no ma omo ntwentwen so omo keka omo nsem bebre yansu ye lawyer original ye ekasa ye ekire se ndi omo ka no sebi ento aso no na enye bi ha no ne court no share se mo meye no mo bumra no so watena se amana pam na wasori afa krata sha o motro mu no waba se court no ma dwumadi o kan se kodi a wo bo wani kusu a etwem no o ma wo ntwentwen so na ekosi mira asam na wo di akọ appeal ne ye bekan wie nti lawyer no ekire se emra mo as court wakekan tu ho se ensese ye makwan emma obi edi ne mrapon no edi atomu se yemfa nya adwuma no emma ye makwan mankrofo emfa ndi agro senti no
and wo quote authorities bebree cases aba a ekire se ampa so obi yes ade na ye man ye hwe no mane nye sa nyoma no the traditional council or ye interested party a lawyer nso sorry ye argue ye ampa omo argue pa yi enye se no mo gina ho no mo kasa keke they were quoting authorities ye ka authority a asemu a yesida na court bi a ewe animu aka asem agi atomu a ewo ho a yenten ne asem no sansem no bi no kotu ye e no kire mramu mranyina so a ekire se de omudi baaye no endi mu nti yemmongu omunyina kasa wiye na National House of Chiefs lawyers nso wo ho omo nso kasa ye ekire se omudie mrapon no ena edi dwumadie bi ahya wonsa the senti no omo magina mfimfini na ne court no beka no na omudie ye adwuma omuwie ya judge no ehwe ensem na omunyina kaaye ene ne ekika ne nyina no na judge ne eba se ne the Bono Regional House of Chiefs eka se omma omukwan na order na wodi ma won se omfa na Samba Jafla enkrata enko piemu won national ne yemfa na din enka Ghana ahemfudin ho no ote ase emomu twentwen so a na wonim wanka ne mra no asie na ne wahu no nyina ne se ensam na omudi abepie won nanim no eye sebi ensam a eye frivolous enya ade a egina mra so na ne wahu nyina ne se eye trimopobi ene omaye a omopese omu delay na gazette processes no into wodi ma wo mo a enye yie me senti no obo etuagu into wa refuse say on fa that stay of execution na omudi ba say nko omu sre na court no ma omu kwan no mu twentwen so no court no entimi ma omu kwan emomu ntwen so into which means say ohye na odi share won say omu mfa na nkrata no nko no omu nko so na omu mfa nkrata no nko na asem na ewa appeal court no yeduru ana yaka enti abusiafo sana enokosi ye enti the stay of execution eye nyunomahini any domba hini fali ye in the name of the Bono Regional House of Chiefs no has been refused and dismissed. Owie eno no any sign ba another stay of execution abrantia ye friend of Farouk Ahmed our body hu samrani ya osam modua ono nso di ba ye ono nso ni lawyer sorry ye ni lawyer sorry ye no an wo kan say eyi wono no wafali eyi additional supplementary affidavit eno no lawyers esefata say wodi ma wom no wamfa ma wom ba na ne nyina eye tatisa na nka wo ye na lawyers na kasa ye nsanka ye ne senti no yentu nheda na yensan mra ba mra mu no ye wo bebi a o say I waive my rights say wodi document ne mami na megitu mu say wodi amami but magina court nani mu aka say sa process na nanka say wodi mami na mehwemu ansa na yatimi aba court no sa ade no mempe wodi amumfa krata ne mami sima beya miensa na menkomu toro na anu ye bi e wo bia no medi amamu nti ye lawyer no ema omuji krata ne ma no ena wo hwe mu ena wo kwacha judge ne say judge no ma ye ntoa asem no so enti osori gina ye e ka say the court no emira na asem no wo nanimu ana oka no ye fra baby the inherent jurisdiction I say asem bi sia ti say ukọ ya ye kwa asori eni ya ye wo baby no ye wo mra bi say obi baby wo ho a yetimi eka asem baby nso wo ho a yentimi nka asem wo ho asem we si a ha ne ye ka no asem we nso si a ha ne ka no enti omo lawyer no peso wo kire say baby a ye di asem no ko ya judge ne tena so no na judge ne tumi a esese wo tena asem no so na wo ka ne say enti no judge ne ye mistake eno nti na ono odi call appeal enti judge no ono and stay one send ye be ya omukwa omunim pa se omudi appeal na omudi bedi nkonim okika ne nsem e kire se omukwa appeal na omubedi nkonim ne senti no judge no emma kwan na omundile send ye be ya appeal court no ebe ka asem na wie okika ne nsem ne wie na lawyer nso sorry na oka se de bi sa inherent jurisdiction na o kano ensem bi aba
Emma yaka esi se wodi bibi kɔ na wo fi se court no any inherent jurisdiction I so waka asem na court no betimi a invoke na watena asem no so no waka na anye bia saa asem na wodi ba judge n'animu a saa mmere na wo ka se oni tumi a otimi tena asem sen no so o judge ya o ka se de bi ne wo ka no frivolous enyina mmara kwan so obogu ye no ye wo kwan a yetimi fa so ya address anye bia ufa saa kwan ne bi so de bi na wan fa saa kwan ne bi so or dismiss we na continue ya o wie ya wo di judgment ne ba ye and wo di final orders ma say yemfa na nankrata anko enti enda a waba begina ha emra wo ka asem no wan ka hwe da ende asem foforo na wo yanimu a wo be ka we wo ho no sebi enye mmra nsem na wo ka na enye bia order no nso a ye ma ye no yanka se Farouk Ahmed a wo ye sambodua enkoye dwumadie bi dwumadi a ye ka se obi nkoye eye the Bono Regional House of Chiefs ento o ye se obi nkoye dwumadie bi wo ti wo bebi wo se nipa kro no ko di sa dwumadie na ebenya nsonsoanso bi wo so nsonsoanso ben e na ebenya wo so enti omu agiwe emma all the lawyers the interested party a the Sampa Traditional Council omu lawyers nyina agiwe enti ne tofo bomu nyina ne se omu wie bibia no na judge ne kan se de bi se obeka se oma that stay of execution no obe grantia na eni nyina so na sebi ensam na omo kan nyina no enya ade a eto asomo enti obe refuse that stay of execution no na the Bono Regional House of Chiefs edi nanankrata no akoma the National House of Chiefs no bi di nanadin aka Ghana ahemfudin ho enti abusuafo the true stay of execution nyonomahini domahini eni Farouk Ahmed ebe fali ye nyina no judge no aboni nyina gu enti se ya akwansidie bia ne hobiom a esi na nakwan esi the Bono Regional House of Chiefs for ne kwan se yemfa na nankrata no nko epie wo the National House of Chiefs enti ene ye ba court say ene siye ye bedamosi nana eyemranim ni nana emfa mra enhye ne nsam enye ne binumu eye no nana enye ade a edi basabasa ye beba korona ni nana no mo chichire ye ebre ye ebeldi ya ababedi ne nsam no nana enye bibi emma korono basabasa yo emma wo ho enti ne mra ne sie no nana bedi so nana nam amamre ne amane kwan so ebeye ohene amane ne amane kwan so a odabeye ohene wie no mra na famu die nso a ewo mu no ene so o follow no odi kwa wie ye ti ebesreti maimufo ene mu amudi nana sambaja flechi monhwe nana asundwie na butre na monsua bibi emfri ne ho mesremu sampaman ene nipa kakra bi a modi Farouk achi ene ne nua ne maame Roseman Sanchi ye besre mo mamani na ho na mo mie mani yie sese wo free na wo wura suma henkura na hwe saa side no wo ho no o mu do ho eye kashu fa eyi esisi adan wo ho ne ne keka ho enti ne tremo ponyina ne se o ma sundwie emma sampa enkonkan enti obehye Mansa Rose ene Farouk Ahmed echi no mu di basabasa yo aba na wanya so eye nyuma ne bi akọ ne area mu akọ develop mesrem mo maye mo kwan mo nsɛ ye kuro no ye na na samba jafla wodi kan ene ne nua ba yel modan omo be chichire sampa kuro dua yi omo di odo ene abutre ene echichire ye emra ye wo mu yi ekire se ampa bibi biara ni ho a ye di basabasa yo ene eye de bia me meka adie pa eye wodia ye bo ho ban sana nana samajafla emra ye hya ase o se ye nya abutra na etimi hyemi aden why are people fomenting trouble and you are asking us to keep
our peace. But na maintenance. But later on, I understand. Say eyenokre. Nana asundwie ene na butre na wanya no eno ene yedi koyi. De bia memeka. Asamo ihya ase enokre ewo yafa ehya ase ema krontinyini fie yedi mayen. Menem say mia madam fo bia wo sampa ye friend afamadi. O kaipa o kai sa asemwi. Emma kura mpo asem no bepie wo menhia. Madam fo afamadi kura ba se nka obedi adanse amayen. Ene obenya the same afamadi na oba ya asem no bepie wo manimu first a omutena so ka asem no ekamaye a wo sai di yachi eba menhia beka nanka obedi adanse amayen kopim se ye ka se adanse die no ye pe obi a oya ade ase ne moja na wadi saa ni pei ene wakodi ni pafofo echi. And let's begin to think emrante ne mabawa mo wokurunum muma yendwini ne yemma odo a ye nananom ne mu nananom de traye no muma saa odo no emra. History cannot be rewritten. Abakosem yentimi entwere biom. Me nana ajara fojo ka bibi kire me. O sei abakosem nyina no enye ne nyina na yeka. Na mmom se yebeduru mre bi na obi ka asem bi na enye nokura a yekọ abakosem ekotwi nokura ne diba e ma ne betini enemre mu nsem bi a yeka enye nokura. Enti nsem ne bi wo hɔ a yeka ye no na sebi yenka. Na mmom bebi a na ade ne kɔ no esese wo kɔ into the past and bring something that will then come and straighten the history for today, which people are trying to write. Timesremo munananum eni obi biara na ye nyina ye nim nokre no sa nokre no ena abai ye benya abutre na na samba jafla ma ye hunu se onya abutre edidwa aboa entatia obetimi anya the intestines the liver ene ne bibia ewonimu nke besre obi biara wo sampa moma yenkoswa na yemmo ya sundwie no ho ban mesre Ghana Police Services amwo sampa jumedia ewo mu nsamo ese moye eye the protection of the peace of the town. Ye wo jumedie bebere wo ho nipa no de omusika bewura kuro no mu a omo ye omadwuma mommo kuro na sundwe ho ban obi ye bibi na etia mra momma mo nya no ema ne nya bibi ye tenase ne ye gyan nipa na obi timi sorry say bibi bibi enko the way awo no pe me ko sayade me ko bu obi me ko yese ya. Now we are creating an anarchist state which will not be good for anybody. Mama yenyi politics free enkunyasemu. Mama yenyi politics free chieftaincy issues mo. Baby amen bibisa. Does chieftaincy issues give immunity to people to commit crime and go free? Mesremo. Sampa police commander, Sampa crime officer, any mpanyinefo a aban any mpanyinefo awogidie wo mo di Sampa hye munsa munye ne mmara ne si mumfanye adwuma na Sampa na sundue a yenim a ye nananom de titi ya ababedi na Samba Jafla ensa no saa asundue no bekoso atena wo kuro no mo yesremo nano nana atwa mehene eko na fuomu na asukonu mabi etimi kwahia papa wei a sebi titina nyankopon timi pai form ema nipa ramo no enka nyamna nsem abranti ekoyeye enko wonnante emma but nyankopon in his own wisdom emma kwan emma nipa ye bibi na mrepa mo no watwe na so nti mesremo ni yesi ye no
na enye kura me mebɔ machi sɛ ne mu ye manye ne sei because enye menimu ene call mo policing school no. But I want you to do an act send ye beya it will not encourage others to be fomenting trouble. Mesremo police for am sampa mun hunu se mabusuafo ene sampafo mun hunu se ne Bible ekaye se mukọ baby a monhwehwe eho yiedie monhwehwe eho asondwie because eho yiedie mu na mo yiedie beba sampa asondwie mu ene bema mo police fo nso amwo sampa mo bonya masondwie nti mesremo ni abrante ne yeye no bring him to book na enye deterrence to others to know that obi yes annuoma na mra no ne bedi but obi ya bibi na mo jan say eye chieftaincy issues are then you are creating an anarchy. One day be no ebeba back to affect everybody. Mesremo, the police commander, district commander was sampa. Crime officer, any more amuye involved in no me sorry. Say mon sorry. Na mon mokro no hoban. Me Madam Fu, regional minister. Mesro, una wababeye the representative of the president of the Republic of Ghana. Security issues nina they are na you ma wani nko sampa meme mom de nipa bebre timi framing say na oye woye bunu regional house of chiefs omo lawyer na woni omo na ekọ amoba ne senti no you people you have to be careful. I'm katom say we are not careful because the regional minister will not work. He is not coming to use his own law to work. He is coming to work according to the rules of the Republic of Ghana. They say, you know, we are not worried. Say, now you lawyer dada. We trust and believe in you. Say, niembrane sieno udi beye juma. Mesrao, Easter mu ene ye babe rain. Last year Easter, say ya no musha si omuye ya. The unfortunate incident since the establishment of the town Sampa ebin si da esi ye. We don't want the same thing to be repeated. Ye besremu. Omo ye say ya, mo nya omo hwie, mo nchi wo mo. Omo be ya ma basabasa ba. Mo banso na mo bechi a, na mo agya omo ho na mo ba ye mfie aba bechichi nkrofo ho. Because mo say mo ye saa na ye kokot a. Enam say ye nkrofo ka ho na omo no omo adwane no, then we be going and becoming. Ye besremu. Se mo maamenom ene mo papa nom neti sampa mo be makwan se sa nuoma no enkoso. I'm using this opportunity to call on to the national security, the BNI, ene mo amwo ho ye besremo. Sampa a strategic town. Sampa contribution to the national economy no very great. The cashew industry ni fariban nyina ye Sampa ye besremo. Mo mamu nhwe ye hwehan enyan nipa mienu miensa bi omo pese menkumenya nte no omo mfa problem emma Sampa mo mama ni nko ho omo hyase a omo chesi nkrofo mako wo mafo mu. They have an hidden agenda to do something, but we believe in you. Ye besre mo say mo behwe enti medamasi na maka chireti memofo am wo Sampa nyina ne say ukunu so obi ye bibi na enya, report it to the police. They are our friends and they will do the needful. Yes, Remo, don't allow somebody to destroy our peaceful town. Mumu bebre mo baby mo be kenkan sem na mo kekan sem mo ya na curfew ba na mo jina baby na mo twere I stand with Sampa. Meanwhile your behavior, your utterances ene di ko duru sa baby a ye wo yi mu. Temesremo yana na samaja fla ene ne nuanom ene ne nua ba yel modan ene ye nananom omo breye me kaipa ye nana ofri mu a nana ko nana samaja fla ebedi na de nana kofi so no emra na yewra peja Sampa ko nua bra wo breye obre pa na nyunume fo tata no Sampa
ontimi mfa kwan ne so kura enko bra nana Kofi so no breye pagya Asampa akonnwa yi na ene ubenya nkurofo na saa nkurofo no a na omu tataye nkurofo a na omu mpeye yie no na saa nkurofo no makɔhye omachi no mu sei Sampa asondwie. We believe say ade biara ɛwɔ ahyase bia no ɛwɔ na wiye na sɛne ye hyase free kronti hini fie no kure no ɛkɔ yafa 7-member committee nana Kofi so seti ye no kure no ɛba yafa ye be hia mo wɔ the Bunu Ahafo Regional House of Chiefs nana no mutena se a in the preliminary hearing omu ankasa jitu mu sɛ nkonwa mienu no nyina ba bedi ɔpanyin Abu Mama ebusua mo asɛm no ko pie wɔ menhia first committee hearing no kure na ɛwɔ yafa Mansa Rose a ɛyɛ Farouk Samodua ne maame ɛdi fresh petition ko ye no nso no kure ne bedi yafa ye di court high court ɛno nso no nyame boa ye ɛma no kure ne bedi yafa ɛnɛ nso 2 stay of execution ne nyina nso no ɛno nso no kure ba bedi yafa enti we ka bibia kyerɛ wo sɛ no kure ɛyɛ no kure na emfa ho me akyenye a wobedi enti minsisa no kure and it is not arguments that validate truth, but rather it determine how long it will take for you to accept the truth. Timedamasi. And then na obi bisa me say enti da ben no mudi nkrata ne beko. And no depending on them. We'll wait for a while, and if we've not seen anything, the same rana a share wo so mumfanko will know how to do about it. Enti any update bia nana lawyers any nana edi be ma me no me de beto manim ti ebedamasi se de munya abutre any mompai bo any ne mutimi ye edi bo a bia no nyame enka mo ho omo ameda o masi pa eye nananom Sampa entrankonwa nananom medamasi maya de eman ye nananom a omo be chichire the traditional council no mko ye no, they will be proud of you nananom yedamasi send your mudimi jina no krechi na mo fruka na mo ba na mo ko nananom yedamasi enim sembre pamu no na gazette ne bewia ye nyina ye bebom ne yeda ye nananom eni twede amponyankopon ase Asante Maira, His Royal Majesty Tonfo say to 2 a otoso mienu nana mebo odin a na mebo mu oye nyame kesi nyame nkoso a na wonya okesi na omma wo mfie bebre enka ho so that you can help to improve and take the chieftaincy institution in Ghana to a place here other world will come and learn from us. Unokre ebetna hoda ye danana no masi the Santimai Council members of it eni mo amutaye chi nana kwa na mudi nechi ne ye ko ne ye ba emrantie eni mabawa mo wo blockers a mo block emu kanokre mo nim nokre a mo di nokre chi yedamasi send ye maso Sampa mo na mo ka Sampa ho nsem na sundue ho ban ne ne keka nyina blockers nyina yedamasi ye ntimi namasi na ne ye ka nyina ne se otweda mponyankopon onhyira mo na woma mo enkwantintin mo nkoso a na ye mo asundue ho ban se ye tenasi ne ye kase ye bejai ye nkasa ye bema etro adi hini tronso di hini a say society, and that will not be good for anybody. Enti ye bedamasi ye damasi pa ye ne so ne mu ye enwumre ne anadwo na mo twere na mo ka mo interview because mo tre mo ponyina ne se mo pese nipa ehunu nokre ye damasi mo nso a mo ni nokre afa na mo twere nnuoma enam mo pese mo nkuminya enne mo selfish agenda bintino mo nso mayade maboa ama Sampa akonkan
maboa ema wo mu anu munim sampa aba behunu sampa kakuma abusua ye gine kwakuo no se vote nsem no an se vote nse de osi yini maako kyekire mu yini maako kyekire mu no ne personal assistant na Sam Jafra personal assistant na e kasa ya no an ne personal assistant bibia ni a wo hia na wo pese wo nya information mi free sampa ewo na Sam Jafra side a wo frɛ no a o ma information ni nyina wona de abetu dwa no enti abusuafo utie nsem yi mu ya sabio mebusa nsem bi se adentina na Sam adentina sabio sumahene ene eye sebe na domahene asori ewo bono regional of chiefs won ya opese o de sampa nsensem no odo mfofo mu de ntia ani bra na edien eya hoya na se edien ahoya ne nyina ne se ayi otumfo na obesuai kire ne nti na wo yesa na wo ya osamodua wo ba asam ne ba wo de beto otumfo no wo ba ho enti no sebe se waba wona ebua ba wona ankoyi ama wo a eba ne se na sabio ko kansem bia anam ko gina yenima bia nsem fata wo sampa kro ni ti de mo pensa ka fi besi wono mana esi mamu nyina ensi mo ba akofo nko a esi mamu nyina ensi mo ba akofo nko a na bia me kansem bi abusunya mo me enka mo na ya nka mo a emwa praye wo yi ba ko wu wo ka mo a emu mo me enka no nya ba ko ye ma Ghana ye ma sampa ye ma bono ye ma sumakuro omo ye hwe ni ye mo sampa kuro ni mu ene ma koso ne ma nsem fata mo ye ni nyina mo ye hwe ni ye enti abusuafo eye sampa nsensem ne ne ma ekoso a sabio ntwa ye ene ma we watimi wakame we so da wo sisei ene ne ma sabio ye nandom ahena ye esumase pese obe gazette obe disa na Sam Jafra nkrata de akọ national chief nyina no abawiye ade ne mese wo ye de ade se ye wo de na da sibre jamana bonyo se sa ade ne ye wo de a wadampo e benya no de ahye nsam woda se ne pese wo si hu ko no abeje ne nguasie se ya pasa eye mre ne so ana aso mre ne so se ye wo de a wadampo e de betwen o na se benya no de ahye nsam wada se ne pese wo si hu kwan a wono ane beje ne nguasie se ya pasa o sampa tiabusuafo ensema ekoso ewo court no eye na doma regional house of chief for let nyemo mudi sorry tia eye na Sam Jafra ene ya Osamodua court appeal ko ye nyina sebe aye foolish case twam court wa sisa mo nkrata atu agu ai nkunimdie na ba ma na Sam Jafra isi aye se court se womo gazette no na omo ade a wo dwen ho ne se court gazette ni wi a ebeyire se ba se enye wono a afi no mai process bebre beduru na se ne bebre ko emere bebre ko enti ene omo nyan enye enti no mo presa na yentwenko achi enyi isi court se yenye dai mo gazette na yemfa nsa ne krata nko National House of Chiefs nyenko gazette no abusia unya subscribe channel subscribe sisi mami na like na comment na share fama foforo so ede enhwe bi sampa nsensem ne asoguso a etie ho nsem no ye se ne beto so sampa bie beto fo mo sampa bie be mamo ye be som mo bi betime kukuru be mo ehu de yakobia ntime nko so am subscribe channel no na mo like na mo share ma foforo so nya bie de enhwe na mo comment so why abusuya mo kire madwen odumadi ye ho mam sisi a mo kire madwen abusuya midimbosia mo sonfo ko laska midimbosia da sene e beto aso mamo pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.